Ia vina volevu o weekend baki sa taletiko weekenda e na matakani kua e na edani kalona tamana ke na luviana ke na lutambu weke munini sa tiko rao weke munini ngai siama sa tiko mai na wata ni venga ravingo sei venga na sei vura ni wakarorongo ka siama tiko mai kina enda sa kinda baki wata sa tiko ni kua na edani kalona tamana ke na luviana ke na lutambu ni kua na ikaono ni singa ni bula ko sita sa mai siro baka tolo sa rachiko na ambai kango rosanga bulu ka tolu ka sa nui tu na nonda ngaraba na kalau endua na kai laurai nonda ngaraba na kalau endua na kai sarabi nonda ngaraba na kalau endua na ka enda bakila saranga mai lamanda kina londa ka kauta mai na bagadengo au nui taka ni sana chiko weekenda na iroka ni nonambula e dua na tamata e labeta dake na nonambula kina ibakatangende bakayalo menda tobole menda bulida ka adabu ka lawa bata kina kalau e na mbula se na bura era mbula kina nayalo ni utukuna chiko na bura era mbula kina nayalo baletanga na mbula bakayalo e sama imbiu na rai bakatamata bakasama bakatamata bakanananu bakatamata kasa teke bu men romu nonda bakasama e na bika bola e na bola tamu na bola dengu bingo ni nda talai rawa ki bwana ngone o Yesu Kristo ke na nona bosa e tukuna chiko ko kila na choni ke na wase tin ka ba mena tikne tin ka ba ke bakando salo maniau do talai rawa ki na nongo ibonau abika ke de sarando ngai krebi tamangu e na dangu e na soli beke mundo Kwango na yachi ko ndo na kambimbi na nonda bina kata merongodi na nonda masu sana bakatau e na binaka ni nonda talairoro chiko ki buwana ngone turanga Yesu Kristo. Mai bi andu chiko ngana bosa ni bei bakan reti, bosa ni bei bako kotaki, bosa ni bei baka yalong ganga taki na nonda ngarabu na kalau endu na ka na mbasi ka saranga kina ngonda nonda lamani mata bobale nonda itobo nonda bosa ke na nonda bakarau. Bida na malani bosngo au mai bekinda bagati ko kina du chiko na bosa ni bakan re lagalak sara sabasa kana kena lebu. Ni kuachiku na matay ni madawa ni ndua tali na bula vou na bula ko kusita saba karau tu matanda na sakramente na iba kaya kabi ni turanga au baka mbauta be ke munina isong lotu ni sini adoro mai me baka nga enda sa kilasan daw tukun itu baka raw takati ko nga may nanomo bono ni dagdaka se nanomo bale endua nga nambilo grape juice orange juice bata kay nandua na manray menda na baka itabi ba tambale tanggo endua na kaya tataw na katumo Yesu menda daw baka dora na kanabata ni lako sibia se ena baka kabini turanga kwa kenda saba kadora chiko mendanda waka na numi kwa kina ena daka lewe sama ibaka dora nona mate na kaubela tai mendara wata nambula ena buku ni nonandra kwa ngona sa niremengori sa tikungona baka kabini turanga sa nui tu ninda na lako bata nendo na bata ni mbula baka yalo jinanganda vi yawaki baka yango ia enda vei bole katisar baka yalo ena buku ni bakambauta. Kini katolu na singa ni kuwa ena ndau ena baka itabi tali tiko kina weekenda o tebita buniwanga da baka binabinaka ni tiko mali weekenda. Na ndua chiko nga na nona itala noa e bunga na bonua e bingarabi maikina o tabale tebita ka ndabaka binabinaka baka lebu. Ni raninda mai tiko kanda reida na daka ni kalau kina nonambula kina bonua e baka tarana kalau mebe ngole ke kina na kina baka rambai lebu take tiko nga na ituku binaka ni ngone turanga o Yesu Kristo ya timbanga na bisawe na baka dore singani kuwa krea menda sangaraba na kalau na masu kimami tigalolo sakatale na itutunia bamuni na ni mami kalau sabaka merongo nando momuni Mamisa tambora nonambula na nomuni tamata te vita buniwanga ena mai tuda ke mengusumu ni ke mami ana singani kuwa kere na be tumberi ke na be baka sinai tini alomuni na alotambu ke na nonambula kame na lako na nomuni wasa na ngalala ke na kena ibalabala sakanga e baka na lomamuni ni bukea be ke mami na baka rongo be ira sema mai na bata ni bengara bengo
me dhukiraki ka baka malumutagi ni kapani tambangele ni nema mimbola ka me lutu na muni bosa tau kini kenengele ndina kandrega buota ka na vei bua binaka e baka roko taki sakangaki na edha muni. Imai mi masu keresa ka na vei ka kedongo e na edha lalama ni lubea muni ko Jesu Kristo ne mami turanga kay bakambola. Amen, Jesu. Nakau sa sureti Debi tabuni wanga sartiko me nangwale da gamay. Iyo sa mbulo binak. Wabe binakatale na solitugo na ngonongo via mume vio se tale vi kento na banlutu binakongo wabe binakataka ni mbulu binakachiko kinda bagi chiko nangase na pale buna ngole mai patalanga kino randi ni mere chiko bate kenda bitana singa tamu sa oti ali chiko sa chiko talongo kwa sa todo ko sarna lotu talakin no ngula vital chunga na o tu na ngole chung mai biting ga chunga mengo na mada rosa oti amai taka sar chiko pa bina taka talanga no mbula ni o mai na no na mai ngante bo vale kala katal chuko Amerika na bitana bula sa tungo ni tekini na mai raw bina kasara na sasanga no ngole mai kinta pa katal chunga tau na vale buna ngole talmai na kabini kuwa patalakin no tavale miri naka na ngole chumai talaki no semi na vole na vingarabi kina bitoko ni tuni takavaka na banlutu bina kongo na vole talanga biti taltala na suletu na ngonongo me renimi biosi tale weekend au ni takani na bakulunga takana klona weekend na waseba tana kabini ku ausana labeta sombe ni na itutu ni bunongo ira me usana me una visu takana nongo laptop belete kandirara ni singini ni semarao ikia menta sarapa na PowerPoint yo sana kote ni ra ke ka ndora ni toso bola ngamai merndara ni sarapa tuvo ko na kau na wase chigu weekend sona itamba mai China ena bugu ni bingara bi mai ka usana to se sumbanga ni ngo e kresi minga ke bagara ni ngai mai ke bagara ni visu taka sona kango ke kendo tonga ndora ni toso dek ngamai nagani ko yo sana warta tonga ni bango bakai sarani saram bag mai muri yo okay ani otos talanga mi liu ke bakai sengani matata na itamba iyo gonga iyo sabenak go atuna bisnani rto chuko mai Florida Grace go kero sota mai Micronesia nongo vingara bitu mai Micronesia maramani kosra ngo endon na banua e ko sarakina na lutu menabi matin tu ke de Micronesia kosra endon doanga sanga na kena tu ye nabi anu ke de mai kosra mai Micronesia Wilikino Marshall Islands, Lande Kiribati, Nauru, FSM, Guam, Saipan, Batike Palau, Tuna kena turang. Yo kosra indonto ngai senga na kena turang. Balata ngona sa mai vingo makina na lutu na tuyo ni kosra na dano John Sigra. Ngona vingo makina ko na lutu. Sa bagatu sa talanga ko me sa uchu serang ni tuyo ko me uchu seranga me sa non turang o Jesu Kristo Sa bagatu lo ta saranga ko ya na ene ya kosrai bonu ambulumbul la ko na ene no todo ko pakanga into na greenhouse na kena ambulumbul na kena kalunga na kena sautu o birtak ngana ka kana itumba na moli na China singini ba season sa mena January kena December sa da wiritunga na ambula ni bonu singa wira taka ngama na moni skina lotuleu e barumbuka sa singa vokna kibira e bagaroya sa sanga sa babi ke tuna kakana singa tambula singa ni ku kumbona dona ka
kana tudhoko era lotu tudhoko so te vula troses balabulolo le lotu na virna marama na vinipolo vula sangani songo ke na stoa na enen tudhongo sindona ka endola bauza na stoa ke songo tudhoko bata nononra varoro taka na kalu ena nona singa so sio ena no mune lago mekina na maramango na nona nanga e maramani yap e kero sota me yap bato ka kaulo tutu na be se burubura na Vingaraven Youth with a Mission kero mani sota me kina yap ena bono ngono chukoi masalale ser koko ika na marama marama to kiningele wirna marama ra pakatulo ataga na kanimbola ka pakai buki dalo tangane de muro tangane total mena marama bu ana mbula me kan blete mboso marama yur serang to kiningele sin to kiningele na turang to kiningele na marama ani ngona ka pakara balu beni pakaw balu beni tangane momo na tangane blete yo bawa chukuna lago na balni lew ike pakaw balu beni lew marra orona tumbu blete na lew tunga lo ni bale sin lago libina lew na lew tunga ye ni ki sa fa ki ana bi balu taki bersanya nga mer lutu na maram ni sa lutu ngo maram sar lutu ke saranga na ubale to dok batin sa posa nga ko ya sar muria na ka to dok ni na ka bi na kat ye no gola ko yap le visa we yap Vingaraven to ke ka e pakanga me bich ra ku ko ka na biluta ki ni turanga ya nai me bich mai yap wirna maram wirna ka na ka ni tangane ra tei yo ra to turanga me tunga lo ni bale so me sei bich patu ya mera mimi tu turanga iya ayo kanjin meroni ayo god ayo sanjin iyo ya na meka ngono usale banti ka to na kalse ka sa batongo sa ndana bati ni talak mantangan non rolong ubi non rolong talo baka ngara tesi ni kautu na mangkosa ni non ra taka ni linga na maramai usa bare de chukuna mbulai ka usa batongo sa pina me sandonga na randi ni ke mulato yo mi usa mimi tu ngai vale oranji ni dona siga sa simber chukuna baka mo logo dona reno yo chi ro bambi sinisi o maram na kona CEO ni kambani ro sa me lotu chiko o turanga ko engineer ni non ro kambani ro suriche usara erdo lelo terdo suriche na bisinga me lelo e kana non ra vivali la vi kito vi kausara o muria ro non ro motuka kero kelen sa kele sumbunga maram na sute 3 piece suit saranga borro bina ka katudo ni ko CEO sa ave non ro vale duro maram lo ni vale o turanga duro talanga sa lako suko non ro babysitter gele sumo turanga dhambo tungana no prole ni taka sa rongo tumero no luben rutangani so okay ge durme o CEO sa antona singlage kambasu dona tricota dona isele kona pakana selin race mai biche na sel takelo sa reta na casa dongo sa bangui sanchina yo sa torin cosa ni ole be tur cosa ole to tonga ke te ole havastanga mesonandalo ole dabutanga mesonandalo ole stalama tunga mikana sa tua sambutu tuneika o sa mani le ngati ko su sarapale bo sa murtu mutanga ni muli sarapa au no mambaleta ni uchugo ikia e uno non tu italtala de to bekana buki bor tu vakapa o sa muresara na maramongo o sa murianga na maramo sale reda na kada kabana vintalo sa klasang ko e sanga taliniso ngo sa nomol sarto non rombula kona lago tungania na isele sa lako musu dhabu menantalo besuka nantalo bio nantona kena kaut italon mai sale stale o sa redu na skill ni non senga tale sa vakanga enton turanga ayo dona turanga melo mai bune da puntalo juko non mancosto di non se o tavale leva di non to da kumala se da puntalo se te vioka non na buko e da bukina ni sa reda na totoka yo ngona no Micronesia ngo Vingaraven ma chuke majud dana neno ibai o sanga la usariap yene no ke vengo usa le suba todo kasar mai o la ko iap ko ka chuka buto vale usar chika na mbula o sa man le toki ka obis ka kreativa kina banlut sa man reda toga na matanggalin ra kini mbula o sa binda ka mesa andonga na marami ke ngon kero sabi po sa chika na patay kire so tun reda ningon na kintarusan na yo maybe ke tangan na rakab na titi ke marami relaxar na o eu na vakapa ke na titi ke ngor kulang ke sana deu ya sa uchina bang mau kro sa me chuka ni ara de chuko ka senga ina to kai bichingo relax bina sa chungul mni vale o ko bras ka te tumba titi chuki tumba batal ngo ko
Ano mga ni kami na kay bicho bang ko siyang yo. Ya nangon kendo law kini bichi. Ngono ko ontor se pamure cik montang. Kira ninta cuki Roma nda pamure montang ana karata kam na kay Roma. Ko ngona kitu sa tata wiru cuk ngango kitu sin law rawi bichi mbaleteni sana le visa wiki ana kalcha usana le ota tal na titi. Yo na nambula ana puno vingarap cukina mai osanga le basic go member kilima mai kya sanga i tandola na katumba me ula kona vingarap China ya ngo auna wasenga una barata kachungani ko na sona ka na vika sona kaya do mai China go endo na video leka ai sarap mandango na nilai chungo iki virna underground church na ngona ngaran tu lotu baka mera lako mai mera mai lotu era singni wuni ana ngona ni singni sude na ngona singni sude belata na ngona na tamata ke de China na ervanga tak na singni sude me singni non rapati baka nga may vici sa panga te tuini ko sa commercialize te tuini singni sude so me China batal nga ayo na ngona virna underground church eram donto na reli renta ke sona puno merli lotu gina belata ndir law mena wisa sena tabo yortung ko they just having a party ertusin lotu chuku yo asar nga na ngongon endo na kena bakaritaki ni nonra may lotu bata virna underground church me China angor tu da baka sa tu angona lotu itumba angona cafe arme lotu sukina na veni van lotu na Zion church kakana na mas nga metuna kakana baleta merai mai na ubisa seta ba baka chuna kana ayo go ersona len lotu maramango ko rombole ko na kalo sanga lebu libici le bagindo ibici le stalani le bibu ke yang saranga ko na taka mekia na maramea o bani ngona ni winter na puno ndraki bata yo sei juga ya bandeo chuko ka kan inda pai time da sini vai sulu bango vai sulu tunga baya baleten yo vai sulu bango sa rosar num tombo ya utalanga e kya sin tugun ne tal se da bai tugun ngana edam ya ra ngora kefe ngai tumba university le butok ngai sana tamatar tata koser tungai tumba ya set tu ya baleten sin sude ayo sini rabun yo singango arlistale na yo singana sin sude arlistale bai na bunu arando merli buni kina o rongo ro na vio chini ro na tal ko mai buli ani ke na Gordon Theological Seminary mai Boston Gordon Cornell ya na tulang ate chungo ndo na serin sin sud giring tal chunga ndo na dorbo ko tal nga sa dito baka tal chunga ndo na bokamene tu na dorbo ke tu itu susungan ng bulo pagalo spiritual son lo ave te leite mai korlem ro ang ser chuba tikinona na sangai lakung kona kana sa ochina lotu kem sangai kana me ona tokingo ndaru ketu bavia nerle kana patikina iyo ana sana tos sumsar ni vingar mecha na pa chukuna
Daro talagango ko chungo ngona kero kitu foster take ko tu bagi vit kitu tori ko se bula lima la ko mo ko na orphanage sa bola tu ni mati rona no ni tumbu ro la ko mai na bongi ro mai suli mbuchi ko na police station me ro la ko buni mai me biur chartun ro andra toka na obisa na singa sa rongo na tangi ngoni tumbai ko ni tangi toka na ngoni ko sa bula lima rombo olo toka tona tutubi coach ko le mbiu sar na orphanage le mbiu na orphanage jar tun girichi kero saran mi ka torle ki tole tori ko kero sanga mi adopte foster take ko tur tani bidu nambaki kabitu sarangani ambaki sanga rauni kitu adopte ko ngona mateni ngoni China mi adopte ko na kevichi mai China wa vi na tana klona no na vivu ki no na vivu rotaki ayo ngosa na no divine bunuanga na ngona sa romi kina no na vika membelech ko sangai sa set sa bandone to China I China sin kandonga na matin tu rani adopi China obichi san sartonga ni wiliki orto jingita ngorto na matin tulele we Amerika o England New Zealand Australia so manda na matin tulele mai Europe patiki brani se sin patare sin kandonga na matin tu sain ta ko China me solivir na ndondon me rani adop mai China maruir na tamata ko tamata vuku no tamata malumalumbu ke no tamata sanga sulia ko virtu na cin kantor matinte yo bichi sanga sartunga ni wilikin yo ba bina tanga indo na visa nga ya na embassy mai China ngai kote ni o na ngone embassy ta chuki na turano visa paga vengu turan te viuni mai o mati tumba mati valu sanga ilauka ni kya o teleni ya sala teleni o lagu chuka ni kwa tunda chuko ko e sing ni ron dona vivo ke turun takap sa na vi so sanga yave sanga la ko ni turango ko sanga ko teno ko dona bekana na maram ni tabiuni mele first secretary ya ya sa coach ko dona sarangan bata maram lutu na maram ko lo ya talanga na na koro ni lo ya o ko sanga ri kro le vital no ngai tunu ka kunlanga to ngai research sanga kunau ko so na loopholes na lawni adoption mai China sanga urubnao sanga vurro kineo sanga vatarikin me kito adopt sa set ke tu mai China sanga obichi me vatarana adoption belate ke baka tu obichi we don't want this adoption ana sa songa saranga o sanga lago sumbi bichi o sanga le reda na social welfare mai bichi mai sambul kan takla mai be ko tala ko ni bango I centenary da tambe da kichugani vola ka vi rup sadwe sana chukina na social welfare le ni ka o loko ni kina sa adeni ka usangele dona turanga ni rutuma vingara bichukia ina turanga ni rutuma ngo ke roso ta mena borro e wa vuli valele na college ni minimum prison mena borro ndana ngona ina turanga ngo ke rongale sota ko ubisutu na mai nambor mai minimum e ke ngono sa lotu chuk me kini ke ro wikilai kram do vio si vagaliu ke ro sa friend binaga mai ngono sa suka me kini vali bibes ke ro se do wikilai tu ana ngono durani kina social fair dambe sar tungo ko me engarabu to kana kani social fair o chao ke ro kila me bakana ni logo na office ni matin tu na non kibukale alo kan dambe to kana kibuka renga mai te ke ro sa vi maru taisar tarong sar ko adabna buno logo me ni kina tun o yo logo chumingo mbeleta sa set ke no kan adoption sa bonga endonei pola la me bichi pasar ngo ko bi o kulang ko yo klasar nga odi mon lirida mandana director duri sara ko me vurna ya yo kan dam chunga na kibukale vuki ko me vurna office inta kuna ana office ni director ni social welfare bichi gertuma ona sa durani kinela ma muri ko no ngai setta ga tukitu banana na title gore bango Mr. Rupen Fatiaki director Fiji o ko ngana turani rutuma ngo sa director lebutu ni social welfare gare dana kai tu bona kana kalo dona bono nanu mini na kla sini dona redemptive value chukukina yang ga usanga kla na kalo sa kla chuko dona ngona kitona le chuki China adopt kina ngono ngo kero vikle rokina wote ke Rupen Fatiaki men boro ngale ndambe to kono office da ga mo galo ga nungu kerker ko saranga na tamata muna monungu maten ka sangi wala ko na kene bola o la ko yani ngona minister chukuni social welfare endona marama o chusnyada no buni wanga bata dorang sana mi piso tala na no merese ni bunuanga minister ni maram ngai director tala ni immigration ngone ana otina onemani bunuanga turang te biuni ta mai bunoli we iya ro sa oi seni sa bunuanga ngango sa ro na kena ya na tubu ni kalu
na kai da sindiklatu no da vingone liu sona ngona da numa sona kai bevi baka se sona kai and bad experience da lago for no da bulo na vingona sauti ya na kalo rani bisotaka me vai ngata ke na no tutu so ngona kit evachu kuna nito warani vingara nito mission make ando na outreach na kena lewasena kospeli ndua na viva tabulivi ndua na kena teva kina takavaka kene o church na service orientation and viva no so ngandrivi kina na vingara go ando na outreach te vaka ikornibuli again go sinisudu ndu vaka na sinisudu ana ngona kisarangani kitundu outreach na sinisudu level na panlotu paka me ngoya na ngoni non break up sela vi keto ya na thrust level sarangani outreach na ngoni sing disut belat na na songo ni bango sin dona ka re selanga tak level tal ngabira they are very curious na para ka pa chukur na kay wono taningo so they come go roto ni banan rauna tamatar la kwani na kena daga sangai baru takina rasine ke tungo lomani hol go na kaya nrechir mai na kena le wanga na Christmas tree, the lighting of the Christmas tree me baka me nonra mbava ni nonra logani sa rle juga arsine kina sange baro te ke banan rau nei bola go na bola luis plau dona evangelist le me Portland sa ba vengo ka ge bola chungo ko dona bola the reason for Christmas ge bande baka China mer ge solibir andundua mer andone bola mer lesu mer nder le ba wilika se daba na inakini sini dising disut lebu talanga vira na ngone ongara virtu na nitu sports programmer la talanga en e chugo ikau le coach chugo ni soccer coach ni volleyball basketball lebu talanga vira ra lo kan dona vingara talanga kitu baga doreka na migrant workers no ngara vira na mai China ni o chuko endona state iko na bola na state ya ni ngona lebu vira ni rasing ni era famous ni ngona ra tako sukina menona state mer lago talento non state na lupen ra sindro ni lebuli na korni bulia pare vatambu blata ni o ke bagai ko taramanta iba kai ko lago mai nanronga iko na bola ngai nanronga ni o tako so mola como le tete bagai lo mai bu na sedap ni ko to chukuna luve mundo le people kena harvest kena races harvest kena fruits kena pick take mena fruits pati kena kagevea or tu na luve muna sindon le buli lo mai bu bal torto register tu inanronga merto buli ngai nanronga so kadang sange dakaba sona NGOs beranga barota ke sona kornibuli meranga rabikin urna ngone batu urna migrant workers erndo individual nota kachungo tu individual nota kachungo bitir population 750,000 mai ka individual nota kachungo migrant workers they are in the millions million ichigo million na ken relelu ken paling bala indona kan bini ngone so lebu bira rasa rangale clara they are neglected yes sindo ni razuru na province sarangale tu tunga kanga sange takaba son lebu na NGO son ministries berangale baru takana kornibuli berabuli kina kakitu santu ge takaba na ngone sen sudu begitu surechir man ngon ngo mengai solibira non backpack rakana solibira son kanilo loma en wasital ngabir na kospeli so baka ka chuga na basing ni sudu todo ko ya en do na nitungo ni tata musuki non rabangare na yalo goira so na ngone ngo torchungo non lolom erge lesuka sa donor backpack non rivola crayons ka ke me paru tegi vir ke ngone go ndona kana wili ana lebuni migrant workers wirna lugan rango non tumbu non tai talanga era tamba pata chuka era ana boleh toka merry christmas ngona pat baka ka chuka ngona pat talangango sini ndondo bikito mikito talno taga vira na thab na talno ni sinsu belat ni that's what they are coming for and it's okay as well karonika kito va dormeka mikito te songo lotu ka uthaka pat kirna underground church registered church patala kina international church gona sona ndona underground church ngo da kana pata chuka ya gona international church vingara vital chunga kina lebu ngoni bular la mai India la mai Philippines la mai Africa ngo ndo ver da underground church ngo na turang ngo ko na bishop ni dona network of underground church na buno vingara bikina rote ni dona ndau rosunga bulu bagata na sungusung lutu ngara buto ka keroli daga patasar me na kena nonra baruta kina nonra tal na buli ke na vika mer barute kina mer ni ngara ba bena kina sungusung lutu dole daga buli kya sono ngone singa rua sono ngone singa tol
me milei vuli tu ni o lau ngani ia sin pakai ke o lau ko le chuko ni lau kontona conference o le chuko na hotel sanga taka toka na vuli kia sang ke me lau batanga ndonga na bunu ke me le songo batatu singa rua singa tole so era pondo train mai so no singa tolu singa pa no lau chuko mai na ni bunu era pingara bitu kina ke me sanga le tu batatu ndona bunu ya a baru te gitu e ke me singa rua singa tolu tu me taka tu kina vir na vuli ya tal ngo batiki watina dona singa ni sa ni kilau kenda ni lau chuko ni usandu baru taka chuko no package na ka mo taka vuli kina na lo mani package me sanga ngona no session na mataka o cha tea break pokang na o cha total na session o cha tea break o cha sanga lunch break o cha lunch break total na session afternoon tea me sanga dona break balabu sanga le evening service nangono sa o chikin dono session me sa afternoon tea sa bang okay take a break so durmai tumba o ya kanto daka bani do lago tumbo ko tuchu sona polo sona kani baseball ngoni break bango lago tumbo le baleta na huna ke pakai so lago mer no bisa o bartaka biro no I'm just here to teach them how to play baseball or basketball so me chuko ndo no plan B no ulumba le ke pakai ndo na kai takos so ikani o daga chuko mo me liu chuko no mo semalanga no mo me daga lotu ye mo pakai sama taka chuko ndo na backdoor strategy ke pakai ndo na lenga yado Ausangai sa torong ira sa okay ni break sa turmai tumba tulingon wai o le stela mai o cha o no mandi relago ni tumba go sinin de tu sa lago chuki tumba kitu sa daga baseball chuki tumba sin radurma ira o cha torong indo sa rei eda ba sanga break bango sanga te ira go era singa rua singa tolu singa va na non ra mingo era sini bang bauta na break oi me queda bango oi in total na session go sange bango ke ba kausana da kapata lengo sana ochina no guleso ni se votu na singa o bango yo ke ni sa me da kabuli ke virango mo kota chiku mai singa indona lesson mo kota sar chunga na library todo como mai so par virango ana non ra via kania non ra via ngundu butu na boseri kalu non ra karama da takatu ira na boseri kalu patana ngona leka ngaya mer vingo mo todo na ka mer vingo mer ngelesu mer sa kota chiku na indona lesson indona mbaki sin indona lesson wala ngani indona bula le patir lago nga yang pagitarra per ngelesu tal member mai sot ango ana non ra o chaki to sa break na basing lebu o gani sa eu amber chugan o long balela o sa ni rosa kana chiko donangase di China patikene ni tu bagan dewa on turango ko sampai grosu ka batu ikya sa postu ba China patiki turang ni Sierra Leone unwai patiki eu o gani rosa kana ochi o reda bango na kana bacon da bango na ham klai babi ko sandam ndam bubina kana lewen o nungu lako nga ini an lebu ni kana o via kana o koto chuka ini sa lako nga o sa kana me mamau pina kasaranga o bugi pera o ture sa toto kasaranga na hem ya pasar mengora na hem daba na hem go bango sanga ingori na asa na donki ingori ui bango sa tot njina ni sanda kana ose sa malaka nga sa malaka njina batano no baro ni babia tu na ose sa totok karam do vaka banangono ni buli mlatani ralago chuka ni goro tani ron tamatar me buli eram do lako na market merle buli le man ni lako na market China sa tu ke kina katovo koli sipir bulu makau na ngata kakebe sar tu botu ya ni ra batani rabaka ni chuka na le nimpo sinan rau sana buli nga na kona le man manu sobinaka le man manu le vundondu mer baka ni tu ya na osin dondo nga sa rojko sa rojko nga na os patiki nandona sa o sabango yo sa anton juga na asa na man bingarabi ki total ngango na tawatan di bingarabi so taga na bingarabi lomogo sana iya ni na baro ni ra babia mena osia sa toto kasaranga karuangan nda kana hem chuko ni kana binak so ya na training to the cover o daga kasara ba bibul ka chipati kana turanga ena non ra baro takina o irna donan ro bagata na network of churches korabing karabi rongo na underground church era na puno rabing karabi kina mer baru tagi non rapuli baru tagi non relationi mer go through tagana mer klana i volotambu kena vika manage tagi ni songo lotu na viva lutaki ngo in total virango ngo irna group ngo irna ngoni buli university students so undergraduate so graduate students kona maram ngo graduate student ira kena boyar undergraduate Karena tu tak kau songo lo tu merandu renta ko ira na non outreach renta kana apartment me bolla kana kornibul na college sarang kai ngona sar lotu mekina sarang kai lakukan ira students ko rasa lotu
meranga lako na nonra visureci meranga lako mai na rumia me sanga dakabira na lutu no redi sungo na kakana me chunga me kunidala na kakana ringo na kedeni songo me kitu da me na dakachugo na kakana me mera wasia mera indobi balate me kakuni ndona kaya do me ya ni bakajo redi chungo ndona kan lebuni wawina te tala na vika e tuba na ko ambele tona vingara kitu bangatanga kitu na telefoni na PowerPoint na lesson na serre sa ambiu ke tunga na telefoni ni ngona e lomni madawe ando bira sa nona job number saranga me tuba na kedo ko tolu se lima na serre loma e unu lesson sa birta kani ke artu sa bande otaka bichwa China sa tuna kana ka sa ndo to na kato sa chunga na telefoni to sa sini ilu ndu wanga takngo kongo sa me China sa absolute tal na project ta na laptop lelewe sa wanga tenga na telefoni berarti rawara mobile ni lako ni reno bisa ke me milanga serto na telefoni ru mangawir ni lako tungo na lesson ni English so yana na platform banga tagi chuka mera ni buli tagi chuki na bingara ye iyo bete ke kai chuka na ko matanga le seri bango sengai to nda vivi muriki o tal talanga sana ke lenga tagi chuka sana vi soko ya to sana ro ni kentum pole sana lenga tagi chuka na libuni ya e sambini tungo so yana ke na rao ni skena adjust tagi na bingara me pingani chibote ke na mbula chuka me ka yo ke lago e ngala tu nda sini nda lenga taka chuko ntona ka ballet ni ngala esul tungo America ngo sotala ngoni sala ni outreach ya mendale kana park ngoni holiday mingala ko kana visi match na biokani mera baka ko chuka na taka kitu baka dor mera anda na underground church ngo ndo vira na masula chungo ndo na marama ko buli me bichi me baru meli tiga buno ko ndo sungo ndo talea rabaru tegi chuko lago ngo ka chuka ke lago na biosel na vingarai lago na international church watanga kina bir underground church lebuna la lango lago me India Africa e una bulamengo na September na buka chuka Africa me ole madha ruikia na bio kanisa tu na bese burubura menta lago ni kina vingarai ngo na underground church ngo irna ndona ndaw roso ngo wul ko ka chuka ngo ratongo ni ratongo na rumya era singa to ngono ngar lago megine tumbar lago le suasua se sanga na sili ragale sili ngana ndabal ni uchi tolle singa era toka sar tonga mera muli mera go through taka tuna le soni ke de ko tomai era ndambe tonga ke ani o lago itumba ko le break ira vio sei toka sini ndo vira dhuru itumba na non ravina kata tuna karama taka tu ira na bosni kaloe le au ni o sa vai tavika au na singa ni bossa na maike kango o au ni udagabuli au na dagabuli binu go translator kon translator nga menga bossa pa China ni lago tuna tamate itumba ni rabaro ronga chikuma me ronga chungo ira ni dona kai China e bossa chikuma le tambu bakala ni dona mat forna me ba tabuli den dona kai China e tambu bakala wa perché parla come no vise che tu tombo che tu vesu che tu deporte me China so kanga udaka ba una bossa chiko be translator kono turango ko samba bole ne ba tu sungo bulu tu me China turang ni Sierra Leone che pa ni sarra bendona ya kona kena na black diamonds civil war ka ya me Sierra Leone blata na diamond o cosa le osino na puli me China le stal chokono na bono China sa ave tu nei valuya sa ave no kai Dubai ertu sange tu no ba donga virua le so la kono mbanu le mate si suka tal na bulu ko la ko mekina redo kono non passport se mbulu tu ngana bisa me China le sto la ko China sa le mba grosso burka tulu tu vada na mba gitu meka ministry tu ngamika o ko ngara bachuko ko na international church mission nga kero le daga batasar ka totoka sar ne ro biokani kene ro le bingara bika ya ngora di sanongo sinto na katumba bato ngo saranga nambai saranga itumba sa tamatara tapa ki sarto itumba lo mangango sanga ina bunu rabuli kina sanga chuna katumba sana kandu me tanto laini kina rara ko chuki tumba le virango no revir chungo no mo ngo wachi tal sang irna maramar chungo irsa tal saranga balatani sa alile ni tamata mer bingarabi sa senga na work so ka chuko chisu sa matu na ver sa alile ngana tamata daga mer le daga na daga so le na maramongo ke baka ngo kento songolo tu chungo China i santo to no songolo to nagasi dona ni semi dona ni tabale mir do talangana kento ke vengo tu ando sartu ngana ban lutu na otau do tal tono na ban lutu le botau ke na tal saranga ko da baka na lenga yo lulu manda tu no ba erro seni io ayo se va bene io
balata mengai ni ore da toka ntona vanlu tulele batongo na mbeda toka ina lo manga ruo tol namba kina vingara be baga dorbira ngai ocha tu saya andu na vanlu ken bale mengai ocha mbagi tolia o tal sana tiga buta le new congregation ranji ni sale di ngau konto na vanlu ayo andu saranga matangal ka ada ka bochisu 20 gir tona lechin karua ngai ocha tolam mbagi ar tol lechin karua ar tu sa takabungan takabak tiga buta le esing ni yo kongo eso tu au selo tu mena bagros nga pulsa uchi au la kota leningo se tok ngau ko sa bango sa ada butinga kina na poso ko ada buti biata ma ada bo sa chugi be na bugu non rambula bagalo klame me tosu non rambula bagalo me kuni sa tunga pagandua dona bonua da stagnant tu me rani lore ni uchi ruo ton lamba ki mo kabango chisu ndo lago kavua me tiku talangana bua mundo iya tu sakuni muri lo tu ngame de ya ni ana ni vingara ni ngarabi chuko ndo so tu China ba sar chunga with the idea that after 2 or 3 years tu san reproduce kento kembali bali au tal chunto na underground church me China 2 rua tolu ba 5 ono vitu no gol ninge oche remember ki sa vida no so sa vitu planta gi vitu eu tigu butale lima se ono se bitu yo ni ola kwa nindo na underground church ore da tona kana lela ko ni mbeda sare blata ira baru tegi chuko sanga mer me lotu tunga ikia me chin bakros no lambak era baru tegi chuka ni ochinga ruo bada da nambaki mer sala blata na will 1.8 billion so how do we reach 1.8 billion you prepare your church to reach that se batu ya na nondra mindset ya ana mindset de tubira to reproduce mo me kawase chuna singa tamu sauche the revelation cho receive taka ona bless taki yo reproduce tal kuni osa tortunga mo lotu tonga o ndambe toka o vingo michiko sa kango bakanga na spanche sinenga na wai torana spancha o lomba katalani nda vuno le vinga rai boeni kina ngi ocha o semisa sini o semisa andonga na benlut sebe bisi ya ando lokai gele stala ne mai vici sala ndo na benluti lo mai buna te kumala toko tabali te yalo tal tonga ko no bingara era ya sibe na bula nongo esingin into na kai dendre bona kulu iya o nangase sa kla to ko na posa Philippines sa rin ngoli Philippines me sala into na iya sa na me batu ya nonda ribote nonda raide tu na kai go grace go ko bingara bibir na ngoni buli virna Sunday school teachers nakatongo na training do wi baro te kino ko dona ngona lago kino ko do tal na city me lago kina dalian me le daga bulikina aunga isin lago pate ko do tal chuan ko sos ko sanga lago ndundua tor nona beg bango sinela mana non re bola sa vando te tu ba China non Sunday school teachers na textbooks vondo ko na train sale sombo na train vondo na subway me le kele na bunua me gen total na taxi me China ni ngona iko pakai ko confused na vune ko belau kina bangara ento na ngone balat ento na ngone akwer ni you young person can speak in English so when you are lost look for a young person batu ya na sange redo ko na dorbo sange kere bibu ke bibu sange where you going oh I'm going to this exit me sombuika me no oh okay bango ko na dorbo yes I know that place in fact I am also getting off at that point ro sobu patasar tarin ko sar na turango which place are you going? Partakasara Grace na telefoni wa, gona buno lago chukina. Oh yeah, I can take you there. Robonto patasar na taxi, mutu asar na taxi ko meleba sumburi o Grace kya sang lago na tanganya. Noro kay bonto nga no kana turango sa sin bera sar o Grace. Oh, na turanga pina ka sar ngango. Misala ko sar nga na biyo siwa baro tos sar nga na biyo se sa le klana tan misaba ro se sar nga bon kospel ngi tarong kay lago may bona bakasa. Muy mutar ko man tap no takala. Taring ko sar, so what do you do? Aba mengo kana turanga, oh I'm a policeman. Sa song sar ngai ka o Grace, oh thank you very much. Balata na dega sini sar tungelo mana ni yo ke baka mi avio se o Grace lo maya. Ngai sini taronga no na taka. Buno sar nga sar tombo kino ko kitu sa vital tal sar nga na singa. Balata ngai mi check taka no na bag. Na vola ke na no training books na Sunday school ti sa bakan deo te gitu bacain. Ayo. So kay tuno ka na lo tambo sarani kallo ko babu na metarin ko tabo num taka kai bat kito ni kito ala dana na bunala ko may kina ka keda mo na torong chu ka tabo man num taka kai
Nero tu ira na office era sendi pa isulu era uniform. Mai China sanga talanga na immigration department kan dai bichi America chuna immigration chuna office. China sanga na immigration saranga na office. Niko lawan di bango na airport wir sar na office ar vita pa chuma paling balik en donga na lengai kya osa yo ni le daga no office ikusin lago na immigration yo lago chuku birton police department. Le daga no movies ortono police ortono ke sula no department dirto sa check ta ke no ka todo ko ni sete yo ken donga na valai ke ortono se bisu ki kusar ngone ya ortono ke mate China solo ngando namba ke no mbisa ngone ke renew tala kina namba ke tarava ke ka sa antono makan dam to ke kya no mlok ngane sa tu ni sar ngabi pusot sa yo asin total na karena da ka wa sa pek ngan ko so they are very patient they don't come yo they class ya namba turango na lifestyle men namba ke mingo yo sulu chuko na kame taka pa no chiko next year we're going to meet in Rosata ya sa sulu maybe going to mo maga namdam mo sa 24 hours mo sa pangalala mo lesu no banua so yan na yo sangai dono pinga rabi liver to kido taka pe kya no ngarabi wira na ngase kya giving sanga ni bagai ke ko ni sulu le butu kineke sanga ko ministry yo o daga bira sini somi ba daga pasar tunga na vika keve ana buku Yesu Kristo sa na kemi somi baga ni tala ko me Amerika sa na kemi somi to ka na ngara bira na orphanage mai China ni bukete chiko na dona ni bango ni obawachi na nakisaranga ni marama me sule na ngone ke baka senga na ngone biule bio marama total me na marama ini sambukete chiko marama no ke orona set ni grandparents orona lago mai orona me ngarabi marama toka me no kune me tapno ngone pasudu kina me ko mandanga ni mbadha maram me fiva mandanga me tambuya me ngarabi bina ka chukuna marama me batuira na non rabang batuira ni tawi mateo marama effecta kana ngoni lo mai so they want the child to be very healthy me kunin dona me ko saranga ni dona me musina batina se musina ulu na me tampu ngarabi toka rona two set of grandparents rona me ngarabi ko chukme ta sarana ngone sudukin ini ngone sa sudukin e bango na ngarabi mekani ngone sudukina i se America ni sudunga ngone lebem ma usare ikasang ni sudu ngone na kolegi ngone sinre na ngone so iku sananga la kontona rumo le wa chukina sananga komani tukutuku na ngone ngo set healthy lomai ya kepa ka ndona lenga bona ngone sana me tukuntel ngabi ko ngona ndona ka lenga chukuna eva ni ngone ngo sintona ka kitu detect ka na brain maybe there will be a problem later on eva o dingo mana ngone ngo senga kepa ka yu sa tukuna senga ro sa vital tala sarnga ke kuna sinre tal ngone bala tu ira bena ka chukir na ngona lubendra me perfect 100% me ndona kunin ndona ka lenga so wana ka kitu bambo te chikumbele chi divine na sudu mo divine ndombe na ka lenga kina ortu sanga babu ni kina no ya o kanga babu na ta kanir to ortu susunga ngone ko me bula lima sa bula ba ortu sanga le beach quality na buna ortu ni bandan ta ngone mo rone tumbu patama chaya na ka ba ko tombo ni ombita ngone senga tal na bilo ya bitu na mbaki ruro ta batikina same time so yar ndula ko na bule rangali buni te ko tok rangali nro patnyo tombo ya na ngone sa adopt kina to ngone sana kay tamba uskito sang kay tamba ki ko ya menangone suduki na na bagi na present age sang kay tamba to loko sang kay kau na tamba ngo na kor na ngone ko ke pagala ko menangone ko may Sacramento na buno chuki na sana kay beauty na sana kay impiu na da kanay tamba na apartments ke da buni kau na buno ke da sang kay tugun na ngone ko sa baro adopt taki so ke pagay ko na tumbu speak up now and claim this child otherwise is forever gone from your life so sinda tal no reda nangon ko so nandula bula sana kay solichuko pero na tumbu mer may claim in ngona sa hartu tukun kinapango ko virtu kito sa lo malenga ta pango ibada pa ka claim no no this is just the procedure no one has ever claimed that child but sa klatu ir na law ni China no claim nga ya avamba saranga me bitu namba straight 7 years yo saranga kaya ngai buni tegitu so ochendo na bulan 2 ngela ko tal menituku tuku sinindo claim tegi divine so you can have divine now so ana vingarai pakadur tu virana ya kitondo vingarai chuko vira ingo ko singa ngone tu sabango yo sa abinda ka bango chemesa da mandala lotu jina lotu yang mentangara virana ndawai batikirna lubeni yal yo so ya ndo vingarai kitu pakadur chuko wa vina ta kite kim tu talanga na marama kena turanga na kya given tu pakadur chuko na vingarai vina kai blata nan rolomani urna ndawai
Patalang kini orang lubini ali, ento na puno kita pingkara bikin apa leu, kita sabango isa, nakata kami kita why go to the orphanage every time? Why don't we just bring someone an orphan? Kita pingkara bikuya anggo sa mateni ngone ni China, me adopte ki me vici, opa bibina tachunga na clone na vivaruta. Andon me lago mayo koike me chuki Sacramento, isa viso tala non numa babitinani me sa bullying amikya. Sama ni viso talakina ni tuna numa me usa chingango me usa la listoli Florida muli me koma ko berarti ni mata me usa la tiga bundo na kurni bulingo isa via viso tale balele na itu tuba so ya na ital no bosote ni samai balau ital na vital no ayo semberangani to so ento na taru becai ento talanga na kale buchuka na abortion balat ni kebakal redang ortun tumbu ni dona kaya lenga cukup ngone sana tulis lebih maramai dona lenga na dona ngone ko na nga mo aborte ko so bir na boss na karonga ni ngun waitu very easy chinga aborte me ngone ya sangai tale men totale pato ka chona ngone me sudu mai me perfect balat na puna rolo tumbu or the set of parents go na no yeu tu doko me soli bona ngone ko no inheritance na soli ni sanga chuku nangone ana bune lebir na marame presa tegi sarcho no rombulai totol bawa chinga bango soli mena magmu ni mendon ni tokawa ke baka sanga ye sono ngone na leo ke baka sudu mantanga na leo soli na leo se sono ngone ke baka lore ke teni ngone ni leo aborte na leo ya dona ngone ngai dona tisuna mile bu ya dona sei mbarabi China erge la ko ndi bango matasao sa redna garbage bag ara tubani tubango matasao erge ndola bana garbage bag sa mbola ko mena imboye erge reza bango ngona mboy ni ngone kora botaki tau tu lo menitanga ke lore na nondra ya lebu ngabira er marra matu ko era ngo eleo sa botaki lebi lembe sarngai soyana na waruni mbula mekia ngai ochanga ndoni tu friend ko trol Papua New Guinea ochin maram ni Australia dona kanga ilenga nona kune la ko bani mbula ngono to check ni ngona ngai adani ki ndapu la ko mbulu itu na you want to keep the child or abort the child pasar tu ngana bibu sakina kena raw tu bira you abort nga hanga itu no we are keeping the child we are Christians we don't believe in abortion sanga itu no we can easily do this hanga bango ko sanga curious ko so how many abortion do you guys do hanga bango ko in 1 year the number of abortion in China is almost like we are wiping away the entire population of the United States in 1 year. Ana lebu ni abortion zakatumi China. It's almost like we are wiping away the population of United States in 1 year. So na alala mangani kalau sa maruir tu kinon ramasu na tamata pakang bauta mai China ko bukitu kinon rambulo mai kya. Na rambulo irna ngone. So lebu ngone bira ke bakar gai sudu mai se klame sa sinirani rangkarabi raw pakategi divine so they put them in orphanage merangali tu enikina mengai lagu main dona tamata forna mengai me adopte gir sana kani maro sa rabira berarti rumai China ira tangan tamata lo tuira sin pakang bo tuira mer adopte and then non rambula wira na bin kata chunga me sangai chunga me ndonga no luben ke pakang mandanga senga na luben they just cannot afford to adopt another Chinese to be their child they will keep trying to have their own and if they don't abina nga biro mero tumbutunga ni aro lengasani sindo no lubenro ana pride tu bira biro tan tamatalut ini sa rede chuko ira ni revira nada na kai na valla foreigners no adopt chu sa pa kai baunge chira talanga that this is something good sangalela class angela go bira na bio sena chemesa se kongo na lotundina sa pa kai ndona sif ni non mindset na tamatalut mi China that they should adopt as well kuni adopt nga wir na foreigners o pa bina tagana kaloni and on a breakthrough lip wir na tamatalutu me China me tantola na lonra me adopte girtal na kai China ko rasa ambiuli mai dona taru e China ngon talango sa visa una policy sa sini sa batare me ruona ngone ili undu one child policy tunga kena sanga i meda me manage na population growth ko sanga pakatare me ruona puna berarti redo ira na social problems don indonga ngone balate kai two sets of grandparents sarangai lebuna ngono na parents ngor ngai vival takas ngono lelengo kala sireki melako ibe so there is so many social problems in basika na buni sanga kanga idaka na ngona koko tukina na policy ni one child policy ni sudu na bune lebubira era dia fortanga ndo ngone but na mateni ngone free karoni ngone sa somie na kene isau roto chuni rosunga bulna ondolo ni Amerika
So ke paka levu na luviamu, tapa levi da luviamu. Eva, be mai China kwa sa marama butu ni usranga. But okay, with 20 times 4. So okay, 80,000. So mo okay, I mean 60,000 me free na matai, tolo na ngone so mo okay 20,000. So ini ni revi kime mina bulang ni pato na ngone, wir na numasar chunga ni tabutu ni we. Ongo senga kime meni membenu kena levu kena na kai free kebe. So ya ni revi ndu senga chunga na ngone, lau chunga no JJ ho senga go ndona ngone mama ndona turang mamangi ngo sini bina via valu veni chiko. So yana mbula patu yana mindset maikia yana buna lebu bira sarani afotangan dua karuni ngone mesangai sulelebe so family planning baka wash totolo maybe after college do sarna ngone ya sarangai waraka tu ngone ngo me ngone le me lago kino kana high school me telebuna high school ka dormitory so once they go out to dormitory la hotel karua balta na vuna tapi ngone todo kana social welfare to me check chuko bita na ngone makatagi chuko na katoda ka chala mai semi sa semi vida nanga se vida chuko na ngone la taru chuko baya miri vida chuko na ngone so ke pakarto ya ken karo ta talangana kai chain tunga patu erdu bi informata ke nonra na pinga chinga itu donu ku friend ngone asanga sudu na karun lu bena ngai dal nonro family planning se middle school chunga class 1 chunga ka lu ben rolewa sa sudu na karun ngone karo sanga da kaban na ngone ngo sanga huli tagi chuko banisili pingona kede me punta ke mataka lele rota na ba na tama rongo na ngone tumba na pak rongo le dada wiri tu bembongile o chambongile mengel kau huni talmai ya ba chuka me to sarana ngau na sala ko lebi kino de leo me sala ko na high school sanga roni mengai chuk matengela ko merto na la ko na next check up hey how many child here oh this is just one ya sin kla chukorto leo sa la ko lebi so ba chuka na nonra ngai o baka samata tu na non ta kalonga tu kenda sibibi nononta kenda mai biti ina levu ni ngala sol tu kenda levu tala pa wolwele sibibi ya vira patu ya nandra kinimbula ya nonra lomana kina nonra pambaran keta na kalo sa dona kana kena tosataki ya vira talanta mata tawlut sa ba talanga nonra mbula ya vira ni sa ramelut sa marro sarangoira nambul ni bio kan sa sanga sarangoira lomani ni ndaki kita nimbula mera baga dorchunga na lomani kalo yo me chini chunga na to vital ni kwento ngana leson la kala sar itu atar tahu tono militar tahu okay da choni wasione chukin doni talno no bakani erton tisipe lo chisukar na vida na mana muli manre sandwich chukin doni rosar mentano kenda banga pagalo chukun lo mani bulo po sa tungwe matanda ngana chisu no ono tu sa soteki nangai suleo ko andona mis bertono viti tisipe ngano sa ocho no vivo katabulido chisu sangai hugo ko ngai ka bertono tisipe o sini binakati wirana un dolungo sanan rongo mer lesu rabale tuna bakani ramanta tuna parota kentona bafe wira mer kana babinaka le wira la goya sarmai mer ni lesu tan no dival me kurinto e dimbo ko singoni sala ni rasa so they've come to our ministry. It is our responsibility to feed them. We've been feeding them spiritually na vida na uangos na vida na singongo. Now we need to feed them physically as well. Berarti mer ni lesu tan no rabale lesu na mamarang sangai sol na tas bertono tisepeli bertono bakanira hangai buki bertono tisepeli bertono ka me come ibi na sana we have matai senga viketo na sente ken karua na tamanta na lebuni tamata tungo me kito na bakanira matai sarangani ulumbale ortu kartu sarulele buna tamata era and tunangara virchungo so many of them. Why don't we just send them home empty-handed? Kachi susanga do bakanira tu kai kartu senga sarangan into na kai tungo weekend to na kai chungo weekend to na resources chungo merba kaniki na senga na sende lelai donga na kalele chungo into na sandwich into na ngone lelengo na tinana se no ni tumbu to sari alma to bagalebu ertu sa sulemingo na sandwich gonga na kai chuko sanga kau chisu kristo okay into suleme bio na sandwich ngori sanga toro chisu na linga chisu sanga ndovia multiplata ko arkana na limana ondolu na singa
era botale na ka era tuvira ni lima na undol na taranga ni kembali lima talanga na undol na marama kembali be lima talanga na undol na lubendra be chin ka lima si roso na undol na tama tara barong tu na ministry ni Jesu Kristo sangai ba mau te to ko botale na kakana na taka mana lebu baga doro Jesu Kristo rotte ni tolu sunga bulu baga na taka mana baga doro Jesu Kristo taka mana ni nona over nature taka mana ni temuri na te boro rambulai na tu mati taka mana ni nona viva kani o Jesu Kristo ngo endona taka mana record take todo con bola tambu todo kana ko speli e sono taka mana taka bo Jesu Kristo e record take ngana boli Matthew o Marika o Luke yena nona bakani na ondolu na taka mana ngo e record take na Matthew na Marika Luke patikena choni why is it out of all the miracles this is the only miracle that is mentioned in all the 4 gospels Blato bakambo to Jesu na taka mana ngo endona lesson ile bo binakat me pabuli dikantakin so this is not only a miracle this is a teaching miracle this is a teaching miracle so tosu bukabitu na miracles sa taka bo Jesu Kristo this is the only miracle that is recorded in all the 4 gospel so it is a teaching miracle so what are the lessons tolungan lesson ni rara sarabi kento itsugeke matai ni na ulutangan ba ke pakain to na ulutangan ni biosingo na nonro to mruka orto na tisipeli why do we fail in our mission as Christians? Nyo sama elotu ba Kristo e rona ka e solibi dona no ministry ngo ko e bango na vingarai bango na ministry ka ke nga vakaba and lomli songloto era no ministry so each one of us has a ministry ni vakaba ndona ka vir total na Christian ochingo tunale basing lebu arto sa nga ba lebu kin orto na marama na ministry baka njin bek ngani ona sin mi bai tabi ke ni obasanga ndale kana ndale marota ka batana kakana kenda tamatolotu na ministry ndona ministry yanga lebu ndondo ya sibubi na ministry ni basanga babi na tirto kina na marama na basanga lebu tu baka dorachiko mai vale ni oche ningo na takana talibuna yo na ka kenda ngo baka dora anything you do for other Christian that is ministry so definition of ministry kan karua as a Christian we all have a mission na mission anything you do for a non-Christian yo dakaba endona ka mobambula si ongaraba endu na tamata seng nilotu that's your mission so as a Christian each one of us have a ministry and each of one has a mission so Jesu Kristo sanga suloko endona mission bertuna non tisipel endu ba kanir na undol tungori orton tisipel orton ge fail na non roto mission so ana in the other lesson ngo talanga endona una levu endona ndruka chuki na kenda tamata lutu ba Kristo tuluna ka endona ndruka kino kenda ena buku ni kena ndo solivi kenda endona itabi ba dol te kenda kina na klo ngona sa para la da talo Jesu Kristo idake Arto sabada tartu tu tisipil da petunge vakaba da ngai buko Jesu Kristo ngai tu ndona la ku Jerusalem dole wawa be pasiti kem tu nela tamni kalo ndona ngai no gu vakanti ne dina mai be te mo mai be Jerusalem Judia Samaria be da nela la ke buru ni same muri Jesu Kristo sa no mo missiona mo vakanti ne dina ta Jesu Kristo no saranga uchu kin no Jerusalem no gu va kina mo ndusi me Jesu kono maramo vinga rabchu kin ngo mai vakabil uchu ni singa ni kuwa ko loya ko talanga Hindu in rede chuko kana kaya do chuko no vale ne pidana singa sa tun chuko I see God is there is a divine thing that is happening sibera pa kondo ni pandin din ta ko rede chuko kana linga ni kalo taka chuko no matu vale sa ko saranga pati ko sa acknowledge taka na ka sa baga dor chuko na klo no na vale blati na bulani no ta so that's part of our mission nanda no wasia na kena le masu lagi chuko no ta na kena le masu lagi na kena kakan ni ngone breakfast kina taka na masu ni kana rede chuki no ko na kalo sa taka chuko no bula so anything that we do for those who are not Christian that is our mission so God has a mission for each one of us buki mantanga samu buki be no mu friend tongori tu lulu batake ko tu no ba you have a mission you have a mission in life chuko no mission ka kina bango na serlebu ya avoli na kena singa menda sota batake Jesu eda olinga lala ni so tumbera tu eniso so ana taro na chiko na sini ta litar walang o tal de sin lenduro ko na baba ko songo me ka oye o ke tu ke dengo baba ko so ke tu tumbera mane algo sang ke na nduri andu dosar mon ke terong ana alo da bombo tumbera tu mai
ndua ya saranga ina kino ndambula tunda purupurungo me ndua mo me vanga tegi kina nakalo mo le tumbera tale ndua me viklai me biokani pati kina ngoni turango Jesus Christ ana no mission ana mo assignment yuko pati giao ken tuvo ka sini no mission ana kolot sini no mission ngoyao so tal ken tu andu ndua saranga bukita lewa tu sa tala ndua tu kuna yuko chukuna no mission tu talwa chukuna no mission na purupurungo sa lewu bi kemuni sa lago chona bingrai pagayango lago talana bingrai pagal mengai lenga entona no buni ngone sentona ngasi ko ngarab chiko me rosa vikla itu badaki Jesus Kristo sa antona katoto kandina sibibi mengai lesua sa mbo connect tu badaki ngone turango Jesus Kristo rauta nambula sa antona mission binakaya ya na dabna buna na do felkin nakay bakandong bulakin nawasni bolongo batani obamuri nawasni kaya bagay ko talera raw nawasni bolongo it will work for you kaya kau senga talanga ni o muria na tulu na lesson ngo ena taka talanga biko na basi ka biko na ndruka ana bakandong bulakin ena le na ulu tana chikungo why do we fail in our mission mateni ka anda fail kina batani ngona sol kina virtu ka chisu nduba kanir kina undol dabar mateni ulu balar tu kan tisepel era saro ilelebu na lewebunga so mateni ka saranga era fail kina belata redoira na lelebu ni tabi solibira pa dol tegibira ana mateni ka fail kina they look at how impossible the task is mateni kaya era redor ton tisepeli na lebu ni dola merbakni kina na undol asaranga na buni nontan ruko kenta ni sole ni weekend nontan mission tangay baka ulung pala tangay kasya nga saro intendre saro lelebu se osin ni da kabarao tada kam tang tal siwir na kenan daw wadeo yaw ungo ento tungana banda se ndonga senge melo tubo uchuk ngango se yaw sanga se sar sanga asaranga na buni nontan ruka when we look at how big the task is when we look at how big the task is that's how we fail in our Christian life in the right and lebu ni kai obasa mataka ni kito ado ni China ya endo na taru lebu chiko o kitungo lago mena matin tu lebu ngo China ya ki bobina bona klo kitu sin reda na lebu ni taske kitu bambo te chunga na klo lebu ngo o kana bangate kitu mi kitu na vingarabi kina na bongo mena ndola ba kitu na katumba mi kitu rani vingarabi kina so yana matai ni nonda buni nonda nruka chiguni ko na tamata lutu ba Kristo ni soli weekend na mission go na kai ba ulum bala na kai kasenga saru lebu na taka ngo esini birochi na bika tu bate ikenda karuni kanda nruka kina ngona sa soli kini virtor tunga karto esenga biketo na sente mera na budget ni nora bakani na undolu tungo sana taranga na undolu esenga biketo na sente yana karuni no tundu kartu sa reda na lebu ni kame pagadori karuni karto tundu kartu sa redor to na kala ye tu virto so they look at how the little things that they have first they fail because they look at how big the task is second reason why they fail they look at how the little that they have in their hands and they said they give up ana senga tunga ni raongo hasta la na pun nonton ruka andar ridikanda ungo ento se ento tunga na banda se lele na kai tungo biau lele na sentingo lele na dap opa sama tara chiku ngo chiku mai masala len sober lago yap sangai dona banlo tu sangai tunrio tal tala una bibu ke chuka ni biko no musoni no mu wai sa tabi ko ngandre baika au sala usar yap kala ko chuna vingra dona singa sukumena lotu sa lago mena soli sa reda mantanga soli singiti bu lele tonga kitu tokin o reda na soli sa rosu ultu mantanga nan tol na taife lele tu mantanga o sa babun to kumawir na lele lotu na ben o sa andre batigir chuko sa andre basumai o sa kila ngo sa senga nungu cheke na kau na singa barumbu ko chek ta sa senga sartunga na sendi tukin o sa lago me sa baka ulago to kumana masue turanga me daga bada na kango na bunomballa buno baru didiba ke bakae da au senge tukuni ke muninga mai ban lotu senge bunu te ke muninga ke kami kali dabo kostu na ben ko sa senga na fiulu sanga entona kali we o sa lago mai sanga baka lago to nungu masu lago to nungu ker sanga baka lago mai viu na dominika lago le tawan no muiwai ye senga na sente o ka utal na takachuna mata sauti sanga lago sanga le tawa ye na singa wele ngono le taru kina na bangka na kena monichi kona tala baldur moko $500 na singa ngara dichi kuna dina bua $500 ngon kero sabi tal ngon kero sot kinto na ngono ge tunai tal na bale na labo ko bako oi amin ko ko posto sarti le wala nga yena le wala nga ya via usando na
sa andone tamani labuli we so yana bungo na ndare to kanda isau nungo solingo se masulele wala ngango se oli tuni chi sutu manga orli da kabo tu kia le imba kana kaura ni paka dor tu na buguni ko speli yana kala laya ni umbito na lingoni kalo na nge pa leu nge pa tumbura so yana buna enda kuni enda ndo umbeda na kala lai tu bikanta kuni umbeda na no masule lai sina laboli lai chungori kuni umbeda na songo so ndare de chungo i menda na kena sanga me paka tumbura ni songo lo tu ke ya ken tu le tonga ya kuni umbeda baleta ture de chuna kalo le pungo na karen de banga takana kalo na buno dan ru kale ngona we look at how big the task is and second we look at the little that we are just a little congregation what can we do in reaching so many such a big city as this ika ka pa chuka no tamen sia dia sana lele tunga ya saranga na buno dan ru ka pa so lo tu se individual Christian when we look at the little that we have o tanga ta chuna singa tambu sao chinto na tal no ni masu dona singar to ndumu to chikor to na dona group kamba sar chukuna turango bele ndumu ko ndumu to kreta sar ko dona uto ya ka sa klasa matu bina sarto ngayo to sarto ko sanga to se no na ndumu to sangun na chuko na tabani uto chuki na sali lele talanga no na sanga chuko no ko na uto ya ka kambasu na tabani uto to kina lutu sombo ko dabu ni ra kra sambo valinji saranga ndabu nga sa nokor tu sabi tarong tu orto nakana tapi tak pasarong ko ento masu ko o kito sintal na masu dabu nga chungori masu nga nikana yo lok nga turangan di bakal nga tanda ka kanango o singa na masu andir mo ko re ambu lo kana turango yo se na sanongo na masu me nda masu nga si bebe na kana lilai me ndada ka bachunga na ka bina katana kilomita bagador kunin beda ya balete nio rede chura karen da kapna klo ona sikini ba lelita kana kala lai e chigo bategi kan tare chuna artuna ni ngone sule tu kina na klo na great commission tu no ka virton tis dolako arto le vida asul tu vir na tisi pel vida na tisi pel ngona lechin krua e sul tu vir na task le me bang bole puro todo via umanda ke ba ko endon tamate mo analyze ta kana baro ni bilu ta kana chisu endona ka lenga chugo bi chisu mata ortungo ortudaba entu ertu bangele sen ertu bailabo sen entu tamatan bisnis bekte gerto tu sen sen sarendo na kai tu virtu ne ngone dabu tekino pita na posongo vikana turanga ko andam bechugo matin katum me chosele mena vanno tu chosele tu ka silibe kana kaula sadaba sa sen andina sartu ngaberto na katudoko ertu na lechin karuya nge bangante gertu na klo me vinite kino burbur dodoko so tabuna buna tongi redi kento sombuchukin siwebi tabuna buna tongi mbeda chukin na baba kosole lingo kana puna kakin ko chono esle saka talenti ndondo ngani sa chugu ngana klo ngana ka ndangan raba sangai murian non tatali raw non tapaga yo sanga na ulum balle na klo na panga takana kala le chubi kana papa koso le lingo na panga takana klo mena tarekina na punongo sacramento ke na bese america ke na bese burubura ngan rebi tu berter ka kun interedi ken so o ba samata kana ngono sale tibu kine yap bitu tonga namra mertoka sa lago toka sa kimemi lago tona training bira sa lago talchonga nugulum balle bango nugu complain ta turanga me bici dona kana lebu ni dorobo ngona ler do volunteer tu merle mission yongo reda toka ni sa mtani dona dorobo sinta ngon la lalan dawai ke saranga kimemi lago loga sa lago na kakase enene yap la tala me bici non len lo tera dawai todo rambuni ngone rangase ya au sa si au gesi au sini dona kange bukio kina naklo me kuni reda na kala leya bukuni reda nangase kitu sange daga tonga batikirtu o cindona mba kinon rababu lidi chuka ngone ranga isere kin merle pagador na kan ton mera pagador sa totoka na bikara rawata mai bona klu belata ni wosini reda na kala lai chubira sa rede chunga na kale wor ni zakap na klu kinon rambula so ana karuni non ta bunu non tan ruka ni nda reda na kala ken katol ken chochi erton tise pelerto mana wasini bolongo na kalo sa takabo choko lebna daga mana viva krumbitek ni ngona ga sole kiliberto na challenge gortu sangula da ni kalo chuko tikirto chisu kristo kartu sangula da ana katol ni funon tan ruka we leave God out of the picture every situation we go through when we leave God out of the picture ni sa simdare na kalo lo mun ndenda lago durmi chuko ya saranga na bunon tan ruka so why did the disciples fail they look at how impossible the task is. The second reason why they fail, they look at the little that they have in their hands. And the third reason why they fail, they leave God out of the picture. They leave God out of their lives. Asarangana buno tundu tu sangula daba chisu e chigo badikirtu sanga kau chisu tu kota mena kala le chungori
Sangay may sulilingana, en lingay Jesu Kristo, sangay multiplata ko na manraya, sangay multiplata ko na ika, merbakiniki na via chinikalima si roso nondo le ratok na singa, ka lesun lewu tubi kenda nikua. Nyo nakai bandong bule kina lesun ko, nyo ba muri ertuna le tolia, tol lesson when you obey those 3 lessons, you will fail. Nyo flip tak na san kandua, that's the key to our success as well. So don't look at how big the task is. Don't look at the little that you have. And then always remember, God is with you in the midst. Sulit sunga po nakala lengor, nakalo na kaya tumbura baka lebutak, may bisu tabi kin nombolo na besin mataka. Ike pa kao sa rede sunga na lebu ni ka, waulun balatoka. Kale lei sungor na lele ni masu na lele numbula. Baka yalo siyo sangke melotu bo nga, siya dhaba nga, siya usangasi. O Moses ko sampai kibitang kaya bangante ko kina nakalo, sampai ko lusunga bulu. Ngasi ko sa sampai kibitang. Malam pala siya po liw sarto nga. Iyo. Hasini may iyo. O timo di ko ay ambagit sin ko no chumbenga sin kalima. So na rakin impula na kalo rani pa nga tago ko na bin rakin impula tufok. Sinto na kay lenga po na kalo. Kanga me kada chunga na kalo me da tor na kay tubi kenda da sula na getting getelingana bata na getting getelingana ko ran ngi torya me ngi baga lebuta ka me bisustabi. Kinan rakin impula en dalago durumatu. Moses ya lingai Moses ndona tito ko ya. Kona tito ko kauya doanga na tito ko kau. Ini ngono sa toro kino ko na tito ko kau ya ngai sule bona kalo na tito ko kau ya ngai huki mengata tito ko kau ya wasia na was namdamu na tito ko kau ya walu tumo mai na be matanggali kabar rek melo malang na tito ko tam tito ko ya ko biso taka na wai mendam na tito ko ya in the Moses it was just a stick, but when Moses laid that stick in God's hand it became a powerful stick. O Samsoni, tarong ako andon na the jawbone of a donkey. What can you do with the jawbone of a donkey? Nothing. In isa toro Samson na jawbone of the donkey in lingani kalo, the jawbone donkey became a powerful missile tank. Pag matiki ni Ronan Robada na tama sana mera stopi ko pag matira ke do Samsoni. Betan daba because God used that jawbone of the donkey. It became a powerful weapon because it was in God's hand. In Samson's hands, what can you do with it? Nothing. Dabar no vakaba na tulo na ibako. Sema tayo na pala ron tara na tulo na ibako. Yan tulo na ibako ya nilinga Jesu Kristo. Do ilinga na sa mawi, do ilinga na sa matao, do adambe ya bana na tulo na ibako ya pambulay kino burubura. Santa baru lako ni kinongo, menta baru pa ngataka, menta pano numbi kinongo na kala ile walanga. Yan ilinga ni kalo pa ngataka na kalo me pambulay kino burubura to dako. Dabar ni pagadar na ngone le ano na sandwich, nothing. Kana nga kinoko ya. Ini kay toro ko na sandwich ang sulu linga ni kalo na linga ni kalo sang ita kina na kalo be pagal hiputaka so na kala le tubi kenta ya pakai chunga linga mo na le chunga yun tor na kali lengori talent le lai experience le lai na puli le lai masu le lai bagam bauta le lai ni umbuten so ngone kenta ba ya dona lenga yado ke di mo tal baltan dab sanga yume bagam bauta le lai chukubi bagam bauta le ko chukubi tal o tal nga me ke siang abang botol le talanga chungori biko kona abang botol le ngangor bito bona kalo abang botol na kalo maso ni bona kalo ngi sarab na kair na na kalo kilo nombula praise the Lord so yana lesson chugui kam ya bibu kina weekend to na kalo na kabini ku poso sa mai nende sana mai tu na baro mai chini chuguni kuwa tu mai chini chuko na de baka sama taga chuguna kaya baka doro Jesu Kristo na kobelate tolo na ibako ava barinda baka doro na tolo na ibako sinram mandangan ndo na baliu siang matanga ni ralindo na balele lai ina tul na mabako le lewu ya vamba tu na linga Jesu kina ba Jesu sa rautu kina na bulan ni kuwa dona ngauna ndana eva ni kitai sana kantu ilo malangi ndana ba vini na kataka chukuna klo brata na tulu na ibako ya kwa vamba na linga ya Jesu kina ba Jesu santa rawata talanga kina na bula tamundu isa buko vino ndi bala bala da rau kina na bio kani ba tikina klo to ndo mandanga na ndo masu ni kuwa tam mandanga ni kuwa ndo ngata mtu tabu to mandanga ndo posi ni ba vini naka dono masu ni wakatu tusa krea bona kalo torani pa so chau ndo mbeda tu na kala lai tu biao tuang bauta le lai labo le lai se tabanga tu biao le lai tu krea non vivo soti ni ndo lebu nangono paganta paga unumbale ena buku ni kai bina kata na kalo weekend anta paga unumbale berarti ni darede tu na lebu ni taka me paga dori kena lele ni kai tu weekend santa paga buna kina menda ngule daba ni kalo chiko pate kena ni kuwa Biwa kanu mini kuara bulo bungo kera limana bulo sa bo tungo e matanta me dava nampengo dava da bisu taka kuni reda na kali lipu
kuni reda na kali lai chungori reda na kalu ko chiku bate kenta na kalu ya na paka doka kino nondo bol menda na sarabe ko ni taka ni sa sulle todo na kato do tu bikenta ta sulle todo ko na wali na kalu nomni bossa ni ko kren nomni vivo sotina ne mi mbola na bugni mol mol ke mi do pa un baletu apa una kina me me singa ni do sulle tu na vi kala tu bi ke ma mi vi ke muni berarti ki mrede tu na levuni taka kai ndo me paka dori kami mi mbedi ki mami ni ki mrede na kala lai na kasumindi tu na ngat lai ki mami sababu na kina me ke mami ngoda ba ni o kemuni o ni tiko pata ki mami Emmanueli kalau sa tiko pata ki mami kim sa do ngola ba ini ko na bole no mni bosa na bibu ni al tabu ni kalau me biso tak ni me mirai ni ko me ki mami mbole na vi kalle raundi ki mami na pagador me ki me kakuni na kala lai tu pata ki mami na song song lo tu le leongo me ki kim sa pa ngambota chiko ni kalau sa tiu bate ke mami ko na bibu ke chiko ni mami vingravi ni ke pa kalu ngata na for sacramenti na baru ba vingravi sa baru ba dore ni ko ni ke pa kalu ngata na boni so kalu na ba dore ni ko me ro ko to kai chunga kina na damuni ni ke bisu to me ke mlesu ke me sa andona viso ni ba kasama viso ni rai me ke mlesu na pula bongo me ke sa lako na dondo ke na ganga me ke pa dore no muni daga ni ke me sa reda ni sa na kalu sa tiko pate ke mami ke sa ro ni bole kina na vikale ke misana sini mbeva kila na kala itu beti ki mami ki misa ba gambo chiko ni kalo sa tiko beti ki me rokobi to kai sunga kina na damuni e Gesù Cristo ni me turani ba gambo landina do nga amen 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 ta kalo ngati ke kenda bata na kalo sa sulta chiko be tal ngas me tomba na bingravi usala ko tui Naganda bawa bina sar bawa lebu, tal tevi tabuni wanga ya nana mai bawa tevi tigo bi kenda ni kua, anda sana lakop sarane karani wasi saya kuana kenanggara bina baka kabini turang. Sulit kenda menda ngole dak mai. Wiki muni telenga nangai siama chiko mai namuni bibale, me baka ngayan da sando bo baka dar chiko sa nuni tu ni baka rautu na waini vatike na manrai weekend na chiko rani kua sa sulit kenda menda ngole dak mai menda mai baka itabi bata na kena baka ngatai kene baka kabini toranga. Na boleh mendengar na kalau na masu kimame tikalolo sakatale na itutu ni abamuni mami adabati ko mai na wambimbi na ne mami kalau me kimame vaka yang atakina na manrai wat kena waini satu mate kimame kena imbale titombu en romutu kinna na ne mami kalau imami kilani satawa yang abiki mami me kimame roroba mai na nomuni kana tambu ke mami senga ni toso mai ke na ne mami safsafa se na ne mami buku se na ne mami kau ke mami toso dondo nga mai e na nomuni kana tambu ni ke mami bakila na nomuni lalama sa rauti ke mami binaka nga na bi meme ni kakana e lutu mai nandela ni nomuni te peli uke ke mami na bula bo sa te mate ke mami mena baka imbale sara baka lebu ke mami nomuni wasa ke mami sa kana ka baka mamauta ki kina na singani kwa. Ke mami masu ka kresak na pika kedongo na dalala mangani lube muni ku Gesù Kristo ne mami toranga kay bakambola. Amen. Na boleh buat tambah balik lagi atau Gesù na menrai matan retu na tisay pelu ando via ka kaberto gona ngongu sama indovi ena buku mundo ando torongo ando kani ando baka darngo mundo baka na numiau kina
sabakatalanga kina na nona tarana waini e matanatona tisipeli kakaya ngonan rani vela lativou samai liberaki na bukomundo do torongo ndongo vandondo vakadorgo mundo vakana na miokena. Sabi na kiremenda sa baka nga takabata na baka kabinitorang. Naggarab na kaloy na maso. Na walevu na singalevu ni singa vina kende indai. Kima misaka na kanguno mena nomu ni buasa. Ima mireidha ni lalandindi na ilololo ni kakana bagayalo ni lomai kimami. Na walevu na kakana sama ibaka uko teki kimami na singa ni kuwa. Ni bukea me kimami na tunganga na ni mami kalo. Na matanda ratawa bakambauti kimani. Ni bukea me taundre na ame ni mbuka wanga na lamandra na luvemuni era tue matamuni na kaukoa ni beitu beri ni alomuni na alotambu me kimami na lako yani na ndondo me kimami na le tukuna na nomuni vinaka me alo nganga ke ne alo ndondo me raseregi kina ira na luvemuni era reality ko ni lako ngo me misaba mamasuki na veke muni na ne mami kalo Lube muniera tuda ke tue mata muniana singan dendai. Ni wakalo mata takabawa lebu sar na non rambula. Wakaki na ora rasema mai na bata ni vengara vingo. Mera sadu rumi ka baka sinai chena betum berni alomni na lotambu. Mera na baka teteti ko ni na tuku binaka ni vesereki. Tuku binaka ni vei baka mulai na nema mikalo. Mera ko visaka tigo kina na dhamuni kena nomuni matanitu. Kerana mula ni tebita puni wanga mena salamuri ko tu na nomni lama ni wakalonga tataka po lefsar dela ningela na papada na get ni abana mena rokovi sakatigo kina na nomni matanitu wera sakatalanga na libya muni rasema bagayalo sakatigo mai ena singani kuwa kerana ni mamikalo nomni bi bakan deitaki kina lomandra kina londra merana bakau kawataki kang garaba na itabe na duin banua erandu itu kina na nema mikalo. Na yau lebu sa tuya mateki mami randondo linga kina na lube muni. Wakatalanga kina ure rasuli ka mai online. Sa rambor talanga na yau lebu ngo na nema mikalo. Kaya mamsakira muni na wakalo nga tataka baka lebu sar na non rambula ersan dondo linga veke muni. Ni wakalo nga tataka na ibura-bura ni kendra. Non radaka na non rayau mera sotavi. Kabakalo nga tatagi kina may bika mani. Masuk kere na bika kidongo. Na dalala mani lube mani ko Jesu Kristo ne mami turanga kay bakambola. Na lalama lebe ni kalau tamana kina lube na kina latambo ki mamsa kere mani durumana ne mamimbola. Ni tiko andundugi ki mamindindai kina boni ne mamimbola. Kuni kilana kalau sabo ia meka kuwa sarangani mundo. Amen. Amen. Jesus.